nayi ha tati fi Allah ene laado kala hiɗi ɗo komi watta kon hiɗi lagine hiɗi yo jaggu e toñe yo accu partage oɗo vidéo ko fi kottirawo meɗen on koto Algasimu Diallo Kakara wakkiliɗo neɗɗo tawata vraiment o wona hypocrite o wona lâche o wona yeeyaɗo o wona tawata wona maccuɗo c'est à dire maccuɗo c'est à dire ko ya taw leñol ma ka iwɗa e iwdima daroɗa ndin yeeye ndin jagge voilà koto Algasimu hino ko ɓe toñirimo kon en fait anduɓe ɓen andi menen bon bref koto Algasimu hino ko ɓe woni moye toñirde kon wo himo yewtudude sellu himo yewtudude sellu joni noon mi faala landade avis mon on ka nder commentaire yewtudugol e guinéjo n'importe qui ɗum ko crime ko forfait a adda gueredeydi a waɗa coup d'état a adda pinka a wolali ko guinéenɓe go hulɓini a waɗali piiji hulɓiniɗi ɗum ɗon ko crime ɗum ɗon tumi atti on landade et deuxième point c'est à dire kala mo hiɗa Mamadi Doumbouya mo wona d'accord awa e Mamadi Doumbouya ko watta kon a ala droit si a gollida e maɓɓe yewtutugol e goɗɗo goo an wonɗo e gollude laamu ngun a ala droit yewtutugol e mo hiɗa Mamadi ma opposiɗo e Mamadi ma hiɗa ko Mamadi watta kon haray a ala on droit. Deuxième question. Troisième question kon non ɗum ɗo fof c'est un débat inutile qui n'a pas le sens. Ɗum ɗo fof c'est une accusation non ala ko wiyete kon hunde kelɗunde mum ɗon andi musidɓe mi explicaran ɗo piw gotum uktumu billahi fi sittini sin gonon e haalande hakkunde en e adetengal laafede ngal laymadi Mamadi Doumbouya aray non ɗo boy fuɗɗike andude wona pullo hiɗi o hiɗa jang o hiɗa ɓuttan pullo futa ko dictature pour ko Sékou Touré ko ngarno parce que iɗen wawi jay tan Sékou Touré ɗum ɗo ari ala kono joni ko pure royaume ko pure dictature woni arde haray noon koto Algasimu ato ñama jaggama haray miɗo tori fulɓe futa ɓe ɓay ɗum ɗo fof ko sabu men ko sabu koye leñol men sabu ko ƴiƴan hawtuɗen e mone makko e kala waɗowo golle ɗe ɓe faalaka ɓe wiyete waɗa ɗum a watta ɗum haray ko ɗum na noon kanko tun habboɗen kadi oya Tunkara wonno ɗon ka président de tribunal fewndo ko Tumba en jugete ɓe foppe maɓɓe ko gotum kala mo jaɓali ma ƴoƴuɗo kala yo démissionnu kala ƴoƴuɗo démissionnu fewndo ya France démission ayi na nawnima waɗa malen si tawi na ɗum ko a wareteɗo ma ko a toñeteɗo ɗum ɗon mankata ratata uktumu billahi ɗum ɗon tumi mari komi hollan par ce que ɗum ɗo ko pure imaginez vous c'est à dire an min koto amma nene goto an no golludude Mamadi min mi yiɗa Mamadi wo fof wona gotum ayeɗo nene gotoɓe hara ɓe hawta jikku fes